Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhawa Syedalun. Yan, kadilom nu busi. Bak video live kalinya. Yan, hanajit lun pegot status dan hanajit lun balah komen. Karena Facebook lun hana mengikuti arus community cafe nya. Jadi lehoro di turn Facebook lun. Yan, dan be na perkiraan urung drone lun kayo ataupun nupegah lun kadirop, tapi insyaallah hana cuma Facebook saga yang ka dihack di kafe karena na urung report. Ya nasi dalam tua nyo kadin ulam kan? Mati-matian getenyo ta pejuang hukum Allah kalinyo menyohana ta gulong ubena Islam munafik. Menyohana ta gulong perte ulama suhu yang kam merajalela dong bak pintu penguasa zalim. Yang hancur binasa singo hurun-hurun si dalam doa. Bahpi kana kafiral video lun, kana bak news, bak berita, bak koran, bak merangkap wujud, golong getar tubuhnya. Tubuh siagam lawunya golong getar. Golong yo. Dan bekna perkiraan yang kongkon. Bekna sifut yang hana god, nit yang hana god kelon, ba fitnah kelon yang kongkon, bekna dalam tua. Yang pula lon jawaban sagai daripada gure apa yang kalau pesampo, apa yang kalau ke fitnah, nyan yang pula jawaban dari lon. Kon hinaan, kon cacian. Dan hana pula lon kalon edit, yang edit wajah lon. Dan pakai Facebook lun atuhnan awsi urang gasin. Dan pakai nan Facebook musliadi nan lun. Jaitat kalun. Jaitat lun kalon memacam bago. Dan neba fitnah kelun. Nepegah lun kole Islam urung ba jiran kafe. Dan nepegah lun bayaran lun dibayar oleh kafe untuk hujah ulama. Yang pusifut yang dalam dua. Nan kalon kan pegah lun yang kongkon menyohana kalon baik pegah yang kongkon lun hana sobayu lun melainkan atelon yang melawan urung drone atelon keyakinan lun untuk melawan Islam munafik yang ada di Nangro Aceh sino nyan ke atelon yu lawan urung drone nyo pesampo siat babu mudi mesra. Yang kalau ke fitnah hati lun. Dan pegaknya yang kalau bersekutu dengan kafe laknat tilah di sini. Utusannya kepada konsulat Indonesia yang ada di Kanada nyo. Yang kena jak fonis lun bak kafe. Lutlung kesampo sihat. So yang bersekutu dengan kafe di sini di Kanada. Lun di sini di Kanada, sini tinggal. Di sini lun minta rezeki, lun kerja. Dan hana bayaran kafenya untuk lun yu jak fitnah ulama kan. Tapi atelun yang ingin tat melawan kezaliman ulama suhu dan penguasa zalim seperti pemimpin Aceh, seperti PA PNA saya munafiknya yang terima damai masa MOU. Nyokenyo masa jino ke lun lawan urung don hasil dalam doa. Lun yang lawan urung don. PA, PNA, PDA, PMA, PA, kenyan memandum, lun lawan urun-urun. Yang dicamkan, lun lawan perti pemerintah penguasa zalim. Lun yang lawan. Yang saya tu sigo tu bak media. Lom bak ma Polda bak ayah Polda je kayak Jangankan bak ayah Polda, bak Jokowi laknat tilah hego bokirnyan pijit cit ni apa. Pulam jino urung drone mecuhun kena bela Prabowo yang kalau pernah poh bangsa Aceh, yang kalau pernah poh ulama Aceh, bak jih jin ya pegah. Bak jih pijicin ya pegah. Hana perkara urung drone samai-samai tahu, samai-samai pejuang hukum berhala. Silahkan. Mijak ju Abu Mudi nutuskan anak murid laju. Nijak bak ma Polda, bak Kapolda, bak ayah Polda, bak nek Polda, bak indatu Polda pijit hana perkara. InsyaAllah.
Nyepatnya seagama Abu Si urang gasin siap melawan. Siap melawan kezaliman-kezaliman urang drone. Yang kana penghancur akidah bangsa Aceh lun jino. Bertanggung jawab. Memacam bago kana akidah heno di Aceh. Hana ada depu-depu agama ka di Aceh. Pakon cangklak tat urang drone. Pakon cangklak tat urang drone sajan penguasa ulama. Hai Abu Mudi. Oh Abu Mudi. Yonu videonya Abu Mudi. Jawaban dari drone golom na Abu. Golom na jawaban dari drone Abu Mudi bah. Nalun dengar sheet berita dan nalun kalon sheet media berita video drone Abu Mudi. Yang bahwa videonya kon kelun. Kon jawaban kelun. Tapi hadis yang nanti. Wate ni ceramah li drone nak nyan hadis nyan ke drone. Ke drone Abu Mudi. Ke drone ke drone. Nukhun ke drone Abu. Nyan hadis yang drone nuh petebitnya. Kon kelun. Karena lun hana lom pernah lun menzalimi bangsa Aceh. Hana lom pernah lun pahala kredit dan hana lom pernah lun wajib pilpres. Dan hana lom pernah lun pubruk sahabat Nabi Abu Mudi. Tapi drone na Abu. Abu Mudi. Drone termasuk urung pahala riba. Urung pahala kredit Abu Mudi. Dan drone Abu Mudi termasuk salah sidro urung yang wajib pilpres. Yang pilpres drone yang wajib. Dia jak pilih Prabowo Sehnya. Dia jak pilih. Pilih Prabowo cok proposal. Pedong dayah budaya raya tu lom laknat lom li Allah. Yang nepres tiga tu murka bak drone Abu Mudi akan terus. Akan Allah bi tumurka si gotru. Kutuk Allah akan terus ke nampak dayah Mudi mesra si gotru. InsyaAllah. Baiklah halangan sapu. Karena dayahnya dayah kufar. Dayahnya gepaharum leabon aziz gepaharum han gebi pedong rumah sikula bak dayahnya. Harum menyepegot rumah sikula. Tapi jino kuliah kena itinan. Bahkan ditibit ijazah itinan jak calondro ke anggota DPR, ke anggota hewan-hewan dum. Yang kenyang. Yang sampul lomba nak murid. You cok video lon, you edit. Memacam bago, you tipek wajah-wajah lon lagi. Petipek wajah muka bui, muka saya. Hana perkara insyaAllah. Lon terima. Lon terima yang mandum. Kerana apa yang kalau lon pubut, akan lon bertanggung jawab. Akan lon bertanggung jawab. Tapi drone Abu Mudi apa yang kalau fitnah hati lon, nekejut bertanggung jawab. Hai Abu Mudi, nekejut bertanggung jawab. Acino tolong jawab sabah video so petebit lon lam dayah drone. Cino tolong jawab siat. Bi solusi siat bak lon. Supaya lon hana bengi, hana benci dan hana dendam ke drone Abu Mudi. Kon cangklak tat kon mumada ngon hadis. Kon mumada surah kitab. Han mumada. Boleh jawaban. Jawaban dari drone Abu Mudi yang kalian pernah bersekutu ngon konsulat Indonesia dan ngon kafe. Di sini di Kanada Abu Mudi. Yang tolong bertanggung jawabkan dia. Bahpis troh urang lawang jino ka Malaya dengan karena lon. Tapi insyaAllah lon bertanggung jawab. Sabah saat urang lawang akan bangga. Karena urang Aceh hana ditupu. Pekrat drone Abu hana ditupu lam. Hana so tupu. Dan hana so berhari kena pegah buat video lagi lon pegahnya. Hana Abu. Tok Abu Si tegai no. Abu Si urang gasian. Siap melayani para alim ulama, alim zalim. Ulama munafik. Siap lon lawan urang drone Abu Mudi. Bahpi sanjungan drone rame. Bahpi penguasa zalim drone dilindung Abu Mudi. Tapi lon siap lon lawan Abu Mudi bah. Dan bertanggung jawab apa yang kelah nepubut ke lon. Dan bak media-media yang kelah nepubruk lon, yang kelah nepumalai lon, yang kelah needit wajah lon, yang bertanggung jawab Abu. Ino jaitat anak murid drone Abu yang dicok video lon untuk dijak mita viral bak YouTube, diedit macam bago, berangkapu je dipegah, tapi lon pujuk draw bak Allah. Memang lam komen ramai tat urang hina lon, ramai tat urang caci maki kedua urang si lon. InsyaAllah lam inbox lon ramai tat urang bila lon. Menyolam komen ramai urang tenak lon. Tapi lam inbox insyaAllah ramai sedera-sedera lon.
Rame syederalun yang bilalun lam imbok. Nyon pemah lon syedera mutuah yang nan imbok lon lam imbok lon kemungkinan hana sempat lon jawab. Karena lam imbok lon meribaya imbok. Meribaya han sanggup lon balah. Nu pemah lon syedera mutuah. Mungkin hana lon jawab. Selalu murung drone yang lam imbok. Dan hana lon balah. Imbok urung drone nu pemah lon syedera mutuah. Jaitat imbok sebab yang payah lon jawab. Dan jaitat pih urung lam imbok. Yang bila lun. Yang support lun. Yang sokong lun. Hai Abu Mudi. Abu Mudi. Pun Abu Mudi no. Oh ka Abu Mudi. Hana du. Cikre mana nak murid boleh mendua draw. You edit foto-foto lun. You edit video-video nyo. Yang video baru. Karena kal heuro bangsa mulia. Lam imbok. Heuro ka gimbok. Oh ka Abu Sik pu ka dirok pu ka nyo ka je. Bahkan na ditebit long video bak tengku lon temu daripada punanan daripada grup garam. Ya, na lun kalon video dalam garam. Dipegah lun kadirop. Ceramah hinan bak video live. Untuk dia pegah lun alhamdulillah si Musliadi yang na di Kanada SD kadirop. Terima kasih berkat doa-doa urung drone, berkat doa-doa ulama. Terima kasih. Puja syukurnya je. Torok tengku. Oh, saya agama. Cepat saya agama. Sehat walafiat bila Allah. Sehat walafiat. Dan hana sorok dan hana secuke. Yang ni apa-apa fitnah pusuna boh kepu si tengku. Boh kepu. Oka tengku. Ciu kalon dia abad tengku yang pegah lun kadirop. Ciu kalon dia nyepat saya agama. Nan lengkap Musliadi Muhammad Jalil. Yang nak lengkap. Baik jak pegah-pegah apa bangai. Baik jak pegah apa-apa fitnah. Baik nyepatnya saya agama. Yang keonan hasyirah mutuah yang boleh lun pesampo. Bahawa lun hana dirop. Bahawa lun disino sehat walafiat gebila Allah. Terima kasih beri tetat. Assalamualaikum.